Bishabel, takwak amikuno tushkuyal altech bishumeya halachop yetel bashku betikop ichilmayatan. Tilekinoba yante chupah talil utushta techlehunova yetel katchiop kabetel. Yetel shan katushtaktech ichilmayatan. Tumolail inaib kemeya yetel ya abantonupah talil tumen almahtane kabeya que antes kahnalop utialkak ubuktiop ledhunova tialuyohetikop bastanu betik halachop yetel bishtan umeyahop. Heshela ubeital anats al tuchikulil unidad de transparencia yantiu ayuntamiento y akahal kakate bastanu betik lehalachop bishtan aba antati kahnalop yetel shankak ubuktech uhunilop tushanukaba tulakal mashop sokukamikop anta wa utsolil tulakal tsako yantu chikulil watunahil tsakya. Leken manak 10 kinop mak ubuktech bashtakate ubeita la kanats al tuchikulil unidad de transparencia kakat bashte matzabakteche yetel shankats aum etakpol ukabay recurso de revisión. Wamatzabakteche antajo tumolail inaipe ubeital exolikteche bishu beital atzakle takpola kabeyak ton umolail inaipek shakaltik bashtu beitale halachobo yetel bashten matuk ubahtech bashtak atati. Tumolail inaip tsaikle antaha yetel shan yanton humpel chikulil wa línea de atención tush ubeital atane yetel kunukal atan ichilmayatan. Chen habitat anti 800-0046-247 tu extensionil 303. Tie ubeital atushtik humpek ubentan watsibe yanunukal atan ichilmayatan. Mautubultech anon yetel natzabalti ton kabeyak ton nukik yetel antikech kabeyak akatchitik lemeyah kubetik lehalachobo machenta kahali beishan ti tulakal ushotlumil Yucatán yetel unoslumik México. Lehela utial kabeyak malopkintik akustal ukushtal alatzililop yetel shan ukushtal akahal.